Poštovani gledalci, danas smo 3. marta 2021. godine u specijalnoj bolnici Banja Koviljača, u Banji Koviljači, kurs salon, ponos Evrope i sveta, naš domaćin, primarni dr. Aleksandar Saša Jokić, prvi čovjek, kako kaže, svih kapljica u vodopadu, naš ambasador po svemu lepom što jeste, također i naša Marija Nikolić, ambasador Venazi Spa i najdraži gost danas, gospodin Slađan Mančić, predsjednik opštine Ruma, opština za ponos Srbije i regiona. Od svog troje ćemo čuti zašto smo danas došli ovdje da uživamo, dr. Jokić. Došli smo da vidimo jedan spoj tradicije novoga. Nalazimo se u kupatilu kralja Petra iz 1908. godine, a u tom kupatilu je smešten modern wellness centar iz kojeg je potekle 2 nagrade ambasadora dobre usluge. Mislim da i druge banje imaju wellness centre, ali ne mogu da se prodiče time da u jednom wellness centru jednostavno imaju 2 ambasadora dobre usluge. Tim povodom pozivamo gospođu Vilju Rebrnju, turistički svet, ali i Peđu Filipovića, ambasadora Wellness Spa i Lepog. Marija Nikolić, kao prvi domaćin ovog objekta, molim vas da nam kažete šta se sve ovdje, mi smo došli ne prvi put, ali vidimo da sve sija, da je jako lepo, uredno i da ima ljudi. U objektu starom 110 godina mi dan danas primjenjujemo tradicionalan način pakovanje, blato, masaže i te tretmane koji su se primjenjivali pre tih 110 godina. Pored ovih tretmana razvideo se široko jedna paleta tretmana gde možete se osjećati kraljevski kroz anti-age tretmane, široku paletu masaža, unutrašnji bazen sa hidroaeromasažnim efektima, a i posebno da naglasim spoljašnji bazen za koji mnogi ne znaju možda da imamo cijele godine koji je otvoren. Na 36 stepeni temperatura vode i ovog trenutka možete se kupati, čak i sunčati, naši gosti su ovdje unutra prisutni napolju. Za interne goste specijalne bolnice, ali i za eksterne turiste tako? Za sve goste koji žele da koriste, wellness centar je otvoren od 8 uveče do 10 uveče, s tim što gosti koji dolaze s polja se razdvajaju od gosti koji su smešteni kod nas, tako da mere koje su na snazi se ovdje isključivo i izuzetno poštuju i primenjuju na svim nivoima. Tako da gost koji dođe ovdje ima svoj termin, svoj mir i svoj komfort i sva pažnja usmjerena u krokanje. Gospodin Slađan Mančić, na čelu opštine Ruma, Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina, rekao je, meni dolaze poslovni partneri iz celog sveta i sve više će dolaziti, ali ja moram i da povedem negdje da vide moju Srbiju, tim povodom je doveo svoj dream team ovdje. Gospodine Slađane, dobro došli i molim da se obratite. Hvala, upravo tako kako ste rekli u samom uvodu naših rečenica da smo uživali, ali uživali smo razgledajući i slušajući gospođu Mariju kako nam je pokazala da u ovoj zgradi koja je preko jednog veka stara može da se primeni najsavremeniji način, gde najsavremeniji hoteli koji imaju wellness ili spa centre mogu da pozaviju jednoj državnoj ustanovi koja svim i svojim korisnicima, ali i ljudima koji ne koriste banjsko lečenje u smislu zdravlja dođu ovdje i budu korisnici na vrhunskom nivou, dobivaju uslugu i svakako da je ovo za jedan respekt i svakako da je ovo nešto što treba da se dešava i da se nalazi u Srbiji i da mi svi zajedno treba da podržimo upravo ovako mesto, ali naravno to je zasluga menadžmenta ljudi koji su od Banje Koviljače napravili srpski brend i svakako da ovo vredi vidjeti i hvala još jednom na pozivu. Svi smo na neki način ispunjeni nečim što do sada nismo imali za biti podizno, možda smo nešto čuli, da to postoji, ali kada to vidite svesno drugačije i nisu bez razloga ove godine za menadžere godine što ovaj deo Srbije, što ova banja može pružiti svim svojim korisnicima. Lep gest od vas je bio što ste čuo sam pitali kad vam dolaze stranci iz Srbija i region da investiraju u Rumu koja je lider u investicionom privlačenju zahvaljujući modernom pristupu. Rekli ste, hoću da ovo vidim, da i dovodim ja ovdje goste. Upravo tako, jednostavno ti neki stranci koji imaju ogromnu količinu novca, koji žele da dođu da li u Rumu ili bilo koji drugi grad u Srbiji, moraju da shvate ili moramo da im stavimo do znanja da imamo upravo i ovakva mjesta. Ruma nije preko sveta, odnosno nije daleko od Loznice toliko da ti isti ljudi koji tamo imaju biznis ovdje mogu da dođu da se oputu, mogu da dođu na masažu, mogu da dođu u spa centar, mogu da koriste carske i krade i bazene i naravno smješteni kapacitete koji su na vrhunskom nivou i svakako da mi samo na taj način možemo da podržimo i Rumu, ali i Banju Koviljaču. Poštovani gledalci, odavde iz specijalne bolnice Banja Koviljača, iz prelepog wellness spa centra Kovilje, kako reći dr. Jokić, 903. 904. Kralj Petar otac, sin Aleksandar, Kralj Petar II. 41. I šta sad da još da kažemo kao pozdrav dr. Jokiću?
jedan pozdrav za sve one koje ugledaju. Obavezno nađite vremena za sebe, pogotovo u ovim teškim vremenima. Nadam se da su svi shvatili da moraju ulagati svoje zdravlje, da misle o prevenciji, da misle na vreme na svoje zdravlje. Upravo Wellness centar Kovilj je mesto na kojima možete da učinite nešto dobro za sebe. Da li je neko bolestan da se oporavi ili je zdrav da drži zdravlje, da održava? Naravno, prvenstveno oni koji su zdravi treba da naprede svoje zdravlje, ali iako zatreba lečenje. Molim vas, kako kažete vi, koji je slogan vaš u radu oko kapljice vodopada, svi pitaju da vas citiraju? Moto naše ustanove je da je snaga vodopada u mnoštvu kapljica koje rade zajedno. Poštovani gledalci u Srbiji, regionu i svetu, gospodin Tanja Mančić, predsjednik opštine Ruma, naša Marija Nikolić, dr. Jokić, ambasador i dobre usluge, Mile Grozdanić, Zoran Ostojić, profesor, naš prijatelj i Miša Ćirić, pozdrav 23. odnosno 3. marta 2021. Doviđenja.